Actually po, igwa kita ni more than 8,000 na mga bakanteng 8,000. trabaho. Yes, Wow, kadangkulan okay. po talaga. This is Mhm. here sa local and Mhm. also abroad. Kaya, Mhm. yan po, tigaanyayahan ko, sigapos ng mga nagdadangog dyan Mhm. and naghahanap ng trabaho or Mhm. gusto nang lumipat ng trabaho. Punta Yan. lamang po kayo Mhm. sa Ayala Malls Legazpi. Bukas Mhm. na po ang aming job fair. This is a one whole day activity naman. So, Opo. or at your convenience time, pwede kayong pumunta dito sa Mhm. Ayala Malls Legazpi. Of course, yaon po ang satuyang regional director na si Maria Mm. Zenaida Angara Campita and also Mhm. the entire Dolly Bicol workforce. Yaon din po ang Mm. Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, other government agencies kasi igwa kitang government one-stop shop, Mm. no? And also, yaon din ang TESDA Mass Skills Demo niyan sa Mhm. pagkaaga. So kadakol pong activity at the same time running pa rin ang satuyang kadiwa ng Pangulo para sa Diyan. manggagawa, livelihood Mhm. fair, which is nag-start na po iyan kang April 26, di ba po? Mhm. Mhm. Oo. So still running, so gusto magbakal, mamalengke dahil wala tayong pasok ngayon, very Mhm. much open po in area Yeah. digdi sa may Alfresco building. So Mhm. pwede ka mo magsaot. Yes. Opo. JB, parting Yes words, po. invitasyon sa mga nagdarangugon yan. Tabi, batang Apo. unyan lang iding aldaw. Go ahead. Opo. Ayan, sugabos po na nagdadangog ang programang Anhapot. mo? Yeah. Di ba? Mm. Alam ko yun. Anhapot. Yes Mm. po, ni Sir Henry Maceda. Mhm. Ayan. Mhm. And sa gabos po na naghahanap ki trabaho, this is your chance and the opportunity to find your dream job. Yeah. No? Yeah. Magdigdi lamang po kamo sa Ayala Malls Legazpi. Opening Mm. kaini is 8 a.m. hanggang 5 p.m. Mm. So supposed to be kaipuhan mo mag-online register. Pwede ka mo mag-online register through your phone. Sa tuyang link yaon sa Dolly Bicol FB page. So dai makaka-register po through online. Pwede man po digdi na lang. Kung wala Yeah. ngayong internet and all. So pwede na lang po digdi na lang mag-register.